Da li se sjećate Avatar adaptacije iz 2010. Kako smo trenutno još svi pod utiscima od Netflixove serije, htjela sam da se zajedno podsjetimo ovog masterpisa. A ako želite da čujete moje mišljenje o Netflixovoj seriji, video vam je na kanalu. Elem, The Last Airbender iz 2010. je posebno iskustvo sa kojim imam neki love-hate odnos, a vjerujem da se i vi možete složiti sa mnom. S jedne strane, to je jedan od najgorijih filmova ikada napravljenih i njegovu egzistenciju konstantno ignorišemo. Kao što jedna pametna osoba reče, there is no movie in Ba Sing Se. Jedan pogled na sam poster i jasno ti je o kojoj abominaciji je riječ. Ali s druge strane, ne kajem se što sam ga pogledala jer je to ubjedljivo jedan od najsmješnijih filmova ikada. Toliko je loše da je zabavno. Samo ga uporedite sa novim live actionom. Mislim da smo već svi ustanovili da novi live action ima masu problema, užasan pacing, kritična gluma, promijenjena suština i likova i priča i tako dalje, nećemo sad ulazimo u to, ali i u sve te probleme Netflixov live action je 1.000.000 puta bolji od onog iz 2010. Čak i taj užasni pacing, čak i ta kritična gluma, 1.000.000 puta bolji od one iz 2010. Set, kostime, čak i samu priču neću ni da pominjem, kao svjetlosnim godinama je ispred filma iz 2010. Kao koliko god problema imao, vi za novi live action možete da kažete da se makar trudi, kao pokušali su oni zaista i da isprate taj original i kako su pričali prije premijera, oni su htjeli da ga nadmaša i ne znam ti ni ja šta više, nije im pošlo za rukom, ali možete vidjeti da su se zaista uozbiljili, da su htjeli da naprave nešto veliko. S druge strane, film iz 2010. je toliko loš da ga samo ne možete shvatiti ozbiljno. Kao, ja vjerujem da su oni htjeli da naprave dobar film. Znam da je masu novca u njega uloženo, znam da su se nadali velikom uspjehu i ja znam da ovaj film nije sprdnja. Oni su došli, platili, napisali tu priču, zaposlili glumce i krenuli da snimaju. To je u teoriji bio sasvim ozbiljan projekat. Ali ga vi onda pogledate i samo ne možete, a da ne pomislite da ga nije napravila grupa ljudi sa fakulteta kojima je bilo dosadno jedno poslepodne i odlučili su da rekreiraju Avatara. To je energija koju taj film daje. Mogu da zamislim sebe i svoje prijatelje da se jednog dana probudimo i napravimo nešto tako. Jedina razlika bi bila što bi čak i naša grozna gluma bila bolja od ove. Ali, Bože moj, tema za drugi dan. I onda stanete i zaista uporedite te dvije adaptacije. Stavite ih jednu pored druge. S jedne strane, ne možete, a da ne cijenite trud koji je otišao u novu adaptaciju. Kao, vidi se da su se oni mučenici potrudili. Stvarno su oni htjeli da daju Avataru neku novu svježinu. Nije im pošlo za rukom, ali, Bože moj, dali su sve od sebe. Vidimo da jesu. Onda pogledate ono čudo i ubijeđeni ste da su se i direktor i produkcija kompletna olešili prije nego što su uzeli da pišu taj scenarij. Oni nisu smišljali trijezni. Avatar iz 2010. je 1/1 nastao pod dejstvom supstanci, jer nema šanse da zdrava, normalna, odrasla osoba može da napiše i izrežira. Nema trika. Ali što je najgore, ovaj film je mogao biti spašen upravo tim užasnim kvalitetom. Pazite ovo, šta da je The Last Airbender iz 2010. predstavljen kao parodija od samog početka? Kao oni su oduvijek namjeravali da naprave užasan film, čisto radi nekog komičnog pristupa priči. Bukvalno bi bila jedna od najboljih priča ikada. Kao, ispunila bi svaki kriterijum koji jedna parodija i komedija treba da ispune. Ili ne, još bolje, zamislite da je čitav film priča Avatara iz perspektive glumaca s ostrva Žaravice. Toliko mimova je nastalo od tog filma, uporedili su ga sa tom predstavom itd., ali zamislite da je to stvarno tako. Da je taj film njihov prikaz priče Avatara. Bukvalno bi bila tako genijalna komedija. Jer kao gluma u filmu, otprilike po kvalitetu odgovara glumi u crtanom.
Kostimi, nedostaci u priči, vrlo polovično ispričan plot, sve apsolutno odgovara predstavi iscrtano. Da su ga samo reklamirali na taj način ili da im je to od početka bila ideja, film je bio 10 od 10, genijal. Ali ne, morali su oni da izigravaju neko ludilo, uvale milione u film samo da bi napravili takvu glupost. A sada ćemo i da vidimo zašto je The Last Airbender toliko loš. Primijetila sam da iako se ljudi i dan danas sprdaju na račun ovog filma, govore koliko je loš, prave mimove i parodije, niko zapravo nije izdvojio vrijeme da objasni zašto je ovaj film toliko užasan. Ne krivim ljude, jedan pogled na film i zaista vam je sve jasno. Ali mislim da i ovom parčetu fikcije možemo pristupiti sa neke više kritičke strane. I zaista bih voljela i onima koji nisu film gledali da objasnim zašto je toliko loše prihvaćen i zašto bi trebali da ga preskoče. Potrudit ću se da mane Posljednjeg vladara vjetrova ispričam u što kraćim crtama, jer je film zaista od početka do kraja bio užasan i ja nemam ni živaca ni vremena da prođem kroz svaku glupost koju su na ovom putu napravili. Hajdemo od onog najočiglednije. Vi film ne morate da upalite da biste znali da će biti loš, iz prostog razloga što postoje i trailer i poster, koji vam odmah daju do znanja da tu nešto ne štima. U ovom slučaju to nešto je cast. Mene apsolutno nije briga koliko glumac liči na svog lika. Smatram da bi fokus uvijek trebao da bude na glumi i na načinu na koji je taj lik predstavljen. Uostalom, ovo su pravi, živi ljudi od krvi i mesa i oni nikada neće izgledati kao parče animiranog papira i nikada ne bi trebali da težimo ka tome da izgledamo kao parče animiranog papira. Šta onda, vjerovatno se pitate, meni smeta kod casta? Lično smatram da su malo preblijedi da bi bili u Posljednjem vladaru vjetrova. Ja znam da među vama ima onih koji ne razumiju zašto je to problematično, iskreno vaša stvar, ali činjenično stanje jeste da je Avatar u potpunosti baziran na azijskoj kulturi. Narodi su bazirani na Azijatima i na starosjediocima Sjeverne Amerike. Njihov način borbe, stil oblačenja, način života, čak i kuhinja, apsolutno sve bazirano je na kulturi i istoriji Azije. Random bijelci nemaju šta da rade u tom filmu, posebno u 21. vijeku, kada je toliko sjajnih glumaca koji su porijeklom iz Azije. Ovi ljudi izgledaju kao da su sunce jedino viđali na slici. Neironično su bijeli od mene, a ja izgledam kao Drakula. Nije im mjesto u ovom filmu. Osim ovog fenomenalnog casta, trailer i poster otkrili su nam još nešto. Tako je, još uvijek ne morate da palite film da biste vidjeli njegove užase. Ovo ću otvoriti pitanje. Zašto ovi ljudi izgledaju kao cosplayeri? I to loši cosplayeri, da naglasim. Vidjela sam cosplayere na raznim društvenim mrežama, to što ti ljudi rade je umjetnost. Avatar The Last Airbender can't relate. Aang izgleda kao ona papirna kesa što je sad daju u supermarketima kako bi smanjili upotrebu plastike. A Katara i Sokka izgledaju kao da ih je J.K. Rowling lično dizajnirala. Da je ona pisala Avatara, tako bi Katara i Sokka izgledali. Izgledaju kao da se spremaju za žurku za noć vještica i tema nije Avatar. Kao da su ih na buvljaku oblačili. Meni nije jasno gdje je budžet od $150 miliona otišao. Gdje su te pare? Jer u garderobi nisu. I sad zamislite vašeg prosječnog VIP komšiju Milovana od kog majke djecu sklanjaju kad prolazi ulicom, kako u svom niskobudžetnom kostimu ima epi napad i pokušava da vas pogodi vatrom. Tako, moji prijatelji, vladanje izgleda u Posljednjem vladaru vjetrova. To je najkomičniji prikaz bilo koje moći koji sam ja u životu vidjela. Ja ne gledam mnogo igranih filmova. Međutim, većina koju sam pogledala bili su ili fantazijski ili superherojski. Zbog čega imam ideju kako bi moći trebale da izgledaju u ovakvim projektima. Posljednji vladar vjetrova je sprdnja za sve to što sam vidjela. A vidjela sam
mnogo loših stvari. Da su se potrudili da bude tako loše, ne bi uspjeli. Da su namjenski išli na to da izgledaju komično, nema šanse da bi to izveli. Ne možeš namjenski nešto tako loše da uradiš. Toliko neprirodno, toliko stisnuto, ne znaš da li da se smiješ ili da plačeš. Da se smiješ jer izgleda preglupo, a da plačeš jer je u to uloženo $150 miliona. Ponovo pitam, gdje su ti milioni? Jer u vladanju nisu. Ne. Prva scena kad Katara pokušava da vlada vodom i vadi onu loptu vode. Voda uporno ispada iz te lopte, ali se lopta ne smanjuje. Zakoni fizike I zašto vladanje pobogu izgleda toliko jezivo realistično? Kapiram ja da je to igrana serija, ne možeš ti meni sad tu ubaciti neku animaciju kao u crtanom. Ali pokreti koje vladari izvode su sami po sebi neprirodni, voda se ne kreće na taj način u prirodi. I onda kada ti spojiš hiperrealističnu vodu sa potpuno apsurdnim načinom kretanja, dobiješ komediju. Zašto ta voda prkosi zakonima fizike? I zašto u poređenju sa tom vodom sve izgleda kao green screen? Gdje je taj ogromni budžet? Za šta su ljudi platili? Gdje je otišlo 150 miliona? Zašto je toliko očigledno da ta voda ne pripada tu? I zašto koji moj vladari moraju da izvedu čitavu koreografiju prije nego što izvedu napad? Vi u prosjeku morate da pogledate između 5 i 15 sekundi plesa prije nego što krene napad. Ovi ljudi dođu, urade čitavu koreografiju, mlate rukama, kreću se apsolutno neartikulisano i sve to samo da bi napravili vodeni bič nakon 15 sekundi kardija. Moje pitanje je gdje je taj navodni budžet od 150 miliona. Zaključili smo da te pare nisu otišle u kostime ili set. Evidentno nisu upotrebljeni niti da to vladanje izgleda kako treba, pa me zanima samo gdje su te pare. I zašto one nisu mogle da odu na ono što je važno? Ovi jadni ljudi preznoje se kamen da podignu. Ja mislim da ste svi, bez obzira na to da li ste film gledali ili ne, u jednom trenutku vidjeli čuvenu scenu gdje 5 ili 6 vladara zemljom pleše nekih 7 sekundi, kao skaču kao maniti, mlate onim rukama, dernjaju se. I sve to da bi pomjerili jedan kamenčić, kao jedan grumen zemlje. To da bi se uradilo, bilo je neophodno 6 odraslih vladara zemljom. Ponovit ću, gdje je taj budžet? Vladanje vatrom, također, užasno, ali mnogo veći problem od samog izgleda jeste činjenica da vladari vatrom ovdje ne mogu sami da proizvedu vatru, odnosno ona ne dolazi od sunca, već im treba konkretan izvor vatre, kao baklja ili nešto tog tipa. I onda oni dođu, urade svoju koreografiju i iskoriste tu vatru za napad. I onda kad iskoriste tu vatru, oni nemaju više vatre. Praktičnost vladanja vatrom ne postoji. Iako bi uz vazduh to trebao da bude najpraktičniji element. Ali nije se desilo. Još jedna smješnija stvar, vidjeli ste na početku filma kada Zuko trenira vladanje vatrom i tu imamo Aira koji pije čaj. I u momentu kad njima dojadi da rade specijalne efekte, oni samo bluruju pozadinu. U fokusu je nama Airo koji pije čaj, a u pozadini vidite kako specijalni efekti prestaju da postoje, ali i kako se pozadina samo bluruje. Žali Bože para. Scene akcije generalno izgledaju kritično zato što su toliko pasivne, toliko statične, nikakav pokret kamerom. Ja nisam neki producent, neki stručnjak ili bilo šta tog tipa, ali svaki tantus bi znao da ne možeš kameru samo da postaviš na stativ
i snimiš ove ljude kako se biju. Potrebna je neka akcija, potreban je neki pokret. Ne, mi samo gledamo kako Ang nekih 15-20 sekundi mlatara rukama i onda je sljedeći kadar vladari vatrom koji se samo razlete. Kao on ih je pogodio vazduhom i oni sad odlećali. Mi ništa od te akcije nismo viđali. Mi znamo da se to desilo, zato što logički znamo kako se Ang bori, ali to prikazano nije. Scene akcije ili scene spavanja jedno te isto. Apsolutno jedno te isto. Akcija nije jedina stvar koja je statična u ovom filmu. Čitava priča tako je pasivna. Ne osjećate se kao da prisustvujete nečemu važnom, kao da gledate neku akciju. Ista energija kao kad blejite u zid i gledate boju kako se suši. Samo što će ta boja na kraju imati funkciju, zid će da izgleda lijepo i bit će čist. Ovaj film nema takve kvalitete. Jedan od razloga zašto je to tako, zašto je film toliko bljutav, jest užasna gluma. Ne želim mnogo da se zadržavam na ovoj stavci iz 3 razloga. Prvi, već sam dovoljno nagradila ove ljude. Vrijeme je da stanem, postoji granica. Drugi, ja nisam glumica. Ne znam ništa o ovom poslu i sve što kažem jeste isključivo iz perspektive gledalaca. I treći, ovi ljudi su preživjeli neviđenu mržnju nakon što je film izašao. Glumac koji je glumio Anga zbog ovog filma je odustao od glume jer su mu ljudi doslovce slali prijetnje smrću. I mislim da su samo malo presrali, ali Bože moj, samo moje mišljenje. Oni su ipak svi bili djeca kada su glumili u Posljednjem vladaru vjetrova. Sada, to što nisu bili baš talentovani djeca, to je druga priča. Facijalne ekspresije stvarno nisu bile na mjestu, način na koji su važni lajnovi izgovoreni je bio komičan. Vi treba da se osjećate loše zato što je ovom čovjeku narod pobijen, desio se genocid, vi treba da se saosjećate s Angom koji je izgubio sve. Ali ovaj čovjek izgleda kao da će sad đavo da mu iskoči iz usta. Zašto je toliko zinuo? Šta se tu desilo? Ja ne znam. To se ne završava na njemu, ali ja ću završiti priču tu jer ne želim dalje da širim hejt na ove sada već odrasle ljude. A i da budemo potpuno fair prema njima, nije kao da su imali sa nečim da rade. Pogledate taj scenario i u glavi vam je ko ovu dramu režira. Ko je pojeo pečurke i uzeo da piše scenariju za film. I koji idiot je tom narkomanu dozvolio da pravi film. Niti jedan važan plotline nije uključen u ovaj film. Ja ne znam šta se u ovom filmu desilo, iako sam Avatara pogledala 700 puta, jer ne mogu da se osvrnem na original i vidim koje priče tu postoje, jer tih priča u filmu nema. Još i ratnice, borci za slobodu, omašu. To ovdje ne postoji. Oni su našli Anga, otišli u hram vazduha kako bi Ang mogao da bude depresivan zbog vazdušnih nomada, onda otišli u kraljevstvo zemlje da podignu neku malu revoluciju, onda Anga uhvati žao na najgluplji mogući način, spasi ga Zuko kao plavi duh i onda svi odu na sjeverni pol. To je to. To je čitav plot. Svi važni dijelovi priče, svi dijelovi koji su uticali na likove i njihov karakterni razvoj, otpisani su. Otišli niz vjetar. I sve to zašto? Zato što su ovi ljudi pokušali da spakuju 20 epizoda crtanog u film od sat i 40 minuta. Ako ste mislili da je pacing nove serije loš, vi ovo niste vidjeli. Oni samo idu i oni nastavljaju da idu. I iako oni idu, osjećate se kao da se ništa ne dešava, jer pokušavaju da strpaju previše stvari u premalo vremena. Ja ne znam koji genije je mislio da je ovo izvodljivo ili dobra ideja. Svaka mu čast, nadam se da je dobio otkaz. Iz ove njihove prepametne odluke izrodila su se 2 problema. Prvi jeste činjenica da ima više naracije nego dijaloga. Ovi ljudi ne pričaju međusobno. Likovi se ne upoznavaju, oni se ne zbližavaju. Oni samo iznose činjenice ili nam govore šta će sljedeće da urade. Ang ne priča sa Katarom i Sokom, on njima dođe i kaže: ljudi, idemo u hram vazduha. I on su u fazonu: ok, Ang.
Sljedeća scena, ljudi stižemo u hram vazduha za 30 minuta. I oni su opet u fazonu ok-a. Sljedeća scena, ljudi, stigli smo u hram vazduha. Jej! Šta je to? Bukvalno se ponašaju kao da publika nema oči. Kao da sve mora da nam bude nacrtano. Mi ne vidimo da su oni stigli u hram vazduha. To nama oni moraju da kažu. Mi ne vidimo da oni putuju. To mora da nam bude rečeno. Mi ne znamo da oni idu na sjeverni pol, iako su okruženi snijegom i ledom. Ne. Oni to moraju nama da kažu. To vam je kao pretjerano objašnjavanje koje se dešava u novom live actionu, samo na nekom potpuno drugom nivou. Kao da debilima objašnjavaju šta se dešava. Tu nema personalitija koje likovi ubacuju u svoj način govora, u svoje konverzacije. Ne. Oni samo iznose činjenično stanje. I to je to. Drugi problem koji se izrodio iz famozne odluke da se 20 epizoda strpa u sat 40 jeste užasna komedija. Oni u filmu pokušavaju da adaptiraju najmračnije, najozbiljnije dijelove priče. I jedna stvar s Avatarom jeste da je te dijelove priče super balansirao sa komičnim dijelovima. Uvijek je bilo mjesta za šalu, ali postojali su momenti kada trebaju da budu ozbiljni. Ti dijelovi nisu se miješali. Zbog toga je Avatar funkcionisao. I zbog toga ovaj film ne funkcioniše. Oni adaptiraju isključivo najmračnije i najozbiljnije dijelove priče i komediju pokušavaju da utrpaju to. Šala, hvala Bogu, nema puno, ali kakve su, bolje da ih nema uopšte. Užasan tajming, apsolutno ne odgovaraju situaciji, nisu smiješne i pomiješane sa lošom glumom samo zvuče cringe. Količina blama koju vi preživite za njih ne preporučujem. Cijelo vrijeme lice ti je zgrčano koliko ti je loše. Koliko želiš da se ispovraćaš zbog loših fora. I meni samo nije jasno zašto to rade kada je film već sam po sebi komičan. Ne trebaju nam dodatne šale i posljedice. Film i njegovi glupi izbori već su dovoljno smiješni. Jedan od najkomičnijih momenata filma jeste CGI i 3D animacija. Nešto je u meni umrlo kada sam vidjela Apu. Šta su bila ona kliješta na kraju njegovih nogu? I zašto je, pobogu, Apa izgledao kao demon paralize sna? Ja znam da je to 2010. Znam da 3D animacije i CGI nisu na nivou na kom su danas, ali pobogu, izlazili su mnogo dobri 3D filmovi i prije 2010. Sjajni igrani filmovi sa mnogo CGI-a. Još jednom ću ponoviti. Gdje je taj budžet od 150 miliona otišao? Ja što više pričam o ovom filmu, sve sam više ubijeđena da je direktor samo strpao te pare u džep i zamolio neku dječurliju iz srednje i sa fakulteta da mu film naprave kao projekat za školu. Jer ovaj film budžet gledao nije. Kako ja da povjerujem da je ovaj film imao budžet od 150 miliona dolara kada Ang pri kraju filma priča sa nekim 3D zmajem koji izgleda kao da sam ga ja napravila u blenderu? Kako ja da povjerujem da je neko stariji od 17 godina pravio taj film? Ne mogu majke. Nekad izgleda kao da su ga finansirali srednjoškolci od para za ušinu. Posljednja stavka o kojoj želim da pričam i koja nije iznenađenje, ama baš nikome, posebno nakon svega što sam rekla, jesu sami likovi. Već smo zaključili da je pisanje užas. Samim tim, likovi će isto biti užas. Ponovo, čitava suština Avatara je promijenjena i likovi nemaju veze sa originalnim verzijama. Ang, preozbiljan, depresivan, bukvalno izgleda kao da ga pred snimanje i posle snimanja bičuju. Čovjek konstantno na ivici suza. Katara neurotična. Ja jesam u svom videu rekla da je ona impulsivna, ima kratak fitilj, lako će se ona naljutiti, ali nema psihotične napade.
Katara ima par nesrećnih momenata, ali nije glupa. Neće doći i golim rukama napasti vojnika. Šta se dešava? Kakvi su ovo napadi? Sokka? Nesmiješan, nesarkastičan, bez poente. Šta je on radio u tom filmu, meni i dalje nije jasno. Ja se ama baš jedne njegove scene ne sjećam. Iroh izgleda kao da radi u pogrebnom. Šta su oni kostimi, ponovo ću pitati, nabacali 4 ćebeta na njega i uzeli mu svu životnu radost. Čovjek je imao težak život, znamo to iz originala, ali je imao i neki šarm. Ovaj čovjek izgleda kao živi leš. Zuko, slično kao Katara, neurotičan. Svi mi znamo da je on agresivan, problem sa ljutnjom, ovo ono. Čovjek se konstantno dernja. Uši mi je probio, a nije se toliko često pojavljivao. I moram zaista da pitam šta je onaj kostim plavog duha, šta je ona maska. Ako je nešto bilo lako napraviti, ako je jednu masku bilo lako napraviti, to je bio plavi duh. Šta je ono bilo? Zuko, vrati se u dobrotu za dobrobit svoju i svih nas ovdje. Molimo te. Svim srećnim ljudima koji ovaj film još uvijek nisu pogledali, topla preporuka. Za potrebe ove epizode morala sam revačovati dosta scena i mislim da sam samim tim zaslužila makar like. Podržite ovu epizodu i do sljedeće. Pozdrav!